Do not judge by appearance because a rich heart may be under a poor coat. You welcome to the segment Egbanya with me, Isa Mills Adeku. And I have with me in the house a beautiful old woman that has been with the Asians. And today she's in the house. She goes by the name Agnes Aikwe. She's a strong woman here today. And we'll be discussing issues concerning our traditional marriage, how we used to do it in the ancient time. And here the title is Bereto Upa Asronda de Le Awudoma Chito. Grammar, ways of Amiago. Yo, I will adonji. Yo, miauche. Yo, Ayo, Egbe Midwemia Astronucho, Miabe Awudoma to Eleika Miedena Esron. Like Bedeme. Alo afi na do asike avagede stronde dema leikono like Bedeme. Mia ana omon popo be na apo nucho na mi vide. yo, akbe. Le gbere sunode de mea. Me do na fike o. Afi de sunu. Kane nyonu vi la si o. Nyonu vi hetia. Nu gbanto mi wo na onye wa wo nu wa do kane. Kadodo nya chondodo toke de nye leke wo gbanto. Okay. Wa do kane. Adi apene fine. Amesia me na nyabe odokane le kado do mede ya unso de gbo legbe na unso pe ma gbon ade ko na be nu nyun se ma gbon ade ko ne unso o ke nyun lo be nu ke nyun va vare unso na ti nyon ya nto eto we yi anu be nyun vi ke be nu nyun ye me de ma de ale be unso eto we wa da fo wa ide enyun no jila ogbo no ijila ogbo amevo la bende ka sosota nanye be olo bene desno alo anu be me esoviere me chiu nanye bo kwede ma no me chiu ka nyonu di ke mi hodo kanede e ka sonde ka wa woni be abalegbe Madakuku na me cho nyada anu meduma bia be ne be amiegede etokri no ji abenyon vikle benu nyoyun ya una onya be do ma hin mechi hadode jilawde do alle benesi benyon vie nawa alo be mechi okwo da fofo ke mi nyonu vie le to pre no be poplote okay ele to pe no be poplote ta nyonu vie de ma wonde kele do ko shio bele den ko pre nu fofo na ko kaka vasare sime o legbe na ko legbe de wa do ri re beta to ko pete na se be elegbe wa wo ko nu ne no legbe de ma gera pe mo ma le ti la pe mo wa pe de wo ve mi wa no pe de wo ve mi aba wa ba no ti le fi mi e ha o pete wa je be yo me wa no ti le fi mi ana pe di le fi mi ka kemi de ame kemi hekpo hebe ya dide gbe ma gbe yen nu susu akogbo wo gbe okay afi una keke nyonu de na gara fe me de wa we la blo me le fi ayin me unto na do abati unto be shiti be blanket pete wa do abati tagbe ke mi wa kan blanket ye be shiti ke mi ko do abati e na nyonu vie anyonu vie na mloji la blo me ma mlo ape mo okay amloji la blo me ape na unkeke de kemi o kaka enu eso na to ma kemi ke yi already o ma kusire ze ma ko va fe me o ma kusire bucket mo wa ko gajegbe ako ito me gajegbe me wa kusire ba ko dara blo me ya wa no zaza kaka ka ba se nka ke de wa wo ko nu ke la do bati ajiga awo jijo nu kaka na unkeke de ape wa kaka bati e afia be gajegba ke mi ho okuchie dem ve a chicken that they had to there for the ceremony neta. Ndire si ade why abale si akusi ekove. Okay. Benya America ko si o. America checho gajegbe o. Ona ba mene wa de ka pepe vi oko. Wa che anu gaji kaka no le amekeke legbe le ti ele ngogbe. Wa no be yo hu wa ba blo me aba dro si e. Wa dan le fi mi wa du. Wa dan la pe me cha ko ve na we. Okay.
Akpe Tonyeto Elemiagbo Elepam Studios by Eyavalaji Eike Mia Mama Madame Agnes Ayikwe Elemiagbo Mi Musomcho Miapa Bedeto for a stronger there re awudo machito for a conunu iya se memile ayi ko mi akpon vivia no wana gbo na mi agede wana me ke grandma nenye be owo kadodo bo na ke process e trap me vada blome ese de fima awo masara fima okay afi tefa ke mi he gapo ke mi he ntu ake ponyon vie he jila o no bene dire ntu ogbo jila so bogbe okay wa de bo fo pele jila nyonu jila wa to do de si ade ne mi yo be le savi de nyonu ele savi de okay ayo be savi savi de enye be asubo nyonu eto pere no okay o yere bo fo akolo yi savi de fi ayin me na tu vie wovo pa fe me ayi do gwo wa doje okay danyo ele savi de nyonu danenye be o yagle ekplo jilawe yi maybe over for me nchu dore la vie me ewevo fa ajo ayi de yaba me fa yake mon bokwo le ba together apie me mon kwa le be wa kasem ado gbara nyonu vie wa kasem akanyonu vie mamlo be ha mon bokwo cheme le ba okuli wa klakra ado da fe be okay yanye savie de be pa savie de so abe eyi kasunu abe letika anye nenye be me o konu ke me voke o po be jila so po be nyonu vie fifi ke echi aya to fe kemile wa na be ntu vie ne ba na hode nyonu vie beta okay that savie be de for me gbe if you know wa ba le be okay fifi odola you have to call nyonu vie akon advice na nso ta never ne ba na ho nenye be he ntu vie ke ba na ho he wo de konu ho kan na ho wo de konu vetere nyonu vie zuto alebe wa do yi nkeke ntu vie pometo wa baba kpolo nyonu le top no gbo ma to kwa ide ntu vie wa fe mo Obama choko aide nchuvie apemo kebo nchuvie eno pometo wa baklo plejijo akoide ntu wa fe mi anye savi de pe anye o de savi nyonu me pela blojo e de savi okay ta fe na o de savi nyonu won jilawe pometo we na bakole le top no gbo ntuo ba mewe ho yana ho de betare ntuo ba mewe na ba kpele ne sunu okay fi abele savie de me ho kpo be eje aya chufela wana mo mi avana ho de betare enye konu o enye de konu ofu ago o konu enye ho nana yanye ho nana wana ho okay beta ho nukenye beta ho enye ga nukenye topete awe okay Akpe Tonyeto Elemiagbo miano Madame Agnes Ayikwe Eyakwe le emfiami aba aduresi rekle like okona koklu hafi agbagba va de domba blema abu gbada abubum nke jafi blema abubum like do la na malam kudan wo manyama wa matenso klu kaka no vino no to no klem le yavala yaji ka mia kun makle miano ba nyayoka gale wa wla na kon ya utobia wa adede gunami akpebe elewonaji plemi grandma eke ne o de savievo inchu apapo moto va clonon via due que sonde de ko wa le blemade eseda fima no nya na ho blemade no nya na ho de nyon no beta efia be de ko nunu okay ta yi de sunu gbo ede de konu ta mekpela bloju me la pare ke mekpela bloju ede de konu nu okay na ya de vo wa pere nyonu do ma ta ma ti ne nyonu vie to okay okay grandma me le kuku ma bia ku de mi abe eblematon ko vare efifie ton e fi abe eblematon enye ndeke owo in a very nice
in a simple way. But okay, could me talk and we share the vote to Kaiva again, if you share. Oh, to get a man if you say, can you bet it? Omega be me a better. O pour me la bloji ko die mi. Chamblema ma po la bloji adi o. Blema o ma po la bloji adi o. Ma po yon le la bloji adi o. Wa garage la oji. Blema o ma po yon vie le fika a bloji adi o. Na be nu nyon more yi de jila ogbo. Na ba bie beta le jila ogbo. Okay. No. After as on edge go. La kemi an fifi everywhere. Ya okay, mi gbede me kielo. Ya me dogo nyon vie la bloji. Ya mi wo besi bisa. Ya mi so. Ya mi le bebe me kodi ya efuwa do tarachi ejo le blema kimi. Efi ya benenye be dodo kito le blema me wa de savi jila na honyo no bena ya me fa isibo. Ya va go the other way round. E ka mu ka we. Le blema kimi de. Nenye be o me doka na wo. Ho me legbe na wo. Ho fo fude. O fo brame yue. Wa pupe o. Wa pupe to be ko wa kaka. O yue be brame yue. Le blema. Blema. O me denyon o me de savignon. O me de savignon ko o nyon ko fo fu legbo me. Oh. Ta yue be brame yo ko nu yo. Wa fufu. Ana nko yo apo kan gbo. Wa de pe de to ba ko ji ka chere ko wa grandma ne kanchie ngode o banish na yefo banish na begbebe onya na sigbefo mi edale eduo ma lo o ma yen to he ko emi wa klo no vie charge ya de beta no vie ya na fa me aka wa no haji bra me yo ko nu yo wa no haji ano po kan po ano pe dale ko be to ko ji gbang ba me to do fo. Wow. Tonyeto elemia go le Palm Studios for Eyavalaji. Medio mi atro mi ide blema mi akọ blema mu akova fifia. Ela ba mi le mpre mu be blema to wa vovon la zone. Vovon la zone. Mu ga mada globe do ma hia autocratic kind of leadership na ile blema lakpa democratic kind na nine ga kan musi anwa elede dodoji. Grandma medio mi agbova ke ntuwi ke awo adenenem for the Sigbanyong Viamude, to her Kailina, the country. Via Magba, can be a one of the way o me will call now without for football me fula. Once a Vima on the cow back, how many will by now come at a cake boy? For Brame. Wow. Nako Nebe, Oyen of Christoton, hold them out, Tanaho Colili. You have a confre, what a confre, Nuna. Why is not for me? Ta le blema lo gbedemela elefe Christo me ple mi agbo anya confre Christo me nya confre ta o ko confre ta wa danu na doji Jordan wu o legbe mi akena wele de kon wonu yan bo wa ba wo kon ya de savio pete good. Ke efiabe Christo a eli to blema afi ensi anu eli yike enye dodo nyito grandma medime ma asena ne gomebe nkata fi le blema ogun ne be ntuvia ya me agojejere ke machubo ke bo anchu nyonu via bon we no de onyonu vi we no nto me ba bla wo ntuvia de me bla we no no me lo ntuvia ma ondeko we no Onyabo me wo konu na yo tun TV de kasino ya uno. Grandma, ndele bubudam vide ike medio na akon ne nyekple nyepe embola o. Eya nyebe ebe wako blema akona nyonuvia. Ela bo me desavio. Omo onu ikole wa afi wo na no. Aka grandma fifia ne me fami afifia vi opa yi no a. Enwa ya mi va desavia la blogi. La mi ado kwesi mi le nyong bia do wan efu bia de va jele mako never ja mi apa fifi anya wa bia de ke o fifi o na ntu bia de no be ya iwe no blafene no clever police bo no clever fia pe mako wa police gbe efu gbe fa wa ba de wa die ma di yo gbere ke mi no be wa die ko be ya di be fu me no ma be fu o na hora me beta
Ya ta no nya jivu ba na ho. Usema na de. E fu me no me be fu de. Wa na ho de beta. Na ma udi ko do le me de. Ba wo ko ba na ho de beta. Okay. Akpe. Be fu me no me be fu onana ho de eta. Na nye ba agbago afo. Ni ata wa na ho de eta. Ya ke grandma ma de ma bia be okay ke amai ke fona brama yue. Yenye gberema nwa ikoma desavio ne ba fofuma togi na nye ba o hetona ma kle hajiju la bloji o donkwe penko ke roro kawe ga kpode nti o da na sile nyon vian wo ina ntwa gbo konuma ma olo alo roro da kama gale o do fi hore ezusonore na ba di ka kanu ke me daje sile blama ke mi de amegere ke mi to ho wonu ke mi nai no jiri de me no agbo megede kem to ko wonu kem na ke menyan no jire de me no ngbo amo sen de vide ka kem ko nya jige me lagbo ko o me ga jire ko drama anya na na ike ebe ye dejesi leblema ka ka fada sine fifia nu kan na be sigbe ma no wo kono ana vo na jire ka ye de biamali okwa vo ema alo na nye be jire ka ko manga ema nkanye nane kuhiade ike donata delefma echona nyanu vi agba alo prison iko over devil echona melo alo apa afimide amedo obelubo me no dun pe iwo okay o se meda amedo be krare o me lo npe o do fu ke mi le do me de nu ke mi ho wori enye npe ne fu o che ata no jiri vie re e po be ba ho npe ta ma no gbo me lo npe o se meda eso amedo che de o be lubo ke ma u ke do dadi o chiri npe dodo onya dun po si gbeko evo okay kaka medo o medo be lubo me lo npe ko mu la kika mu eso de de o hin de untu ke mi ke do fu ke mi evile ka ke mi ko gba pelu wa jilo ga kai keke ozun pe wa pa vlo dodo untu so ba di yan okay ta yan ma ga gbo fi jigbo do hin yan be vile untu ogbo an ga ji fi am bu ba di se man ga ji o no ke me je se pa wow no ike emia ba grandmother be ye de si le eblema pa akon ma unti ye ya wo de blo na mi be nye be enwa va jofo ne ma na nye be atugbeje bia va jivi de ka ike le unfortunately ike de bia ma va lewa kefia be edotu na amanye ma edoli ha nye be de vi ma va tenchi agbe ike wo lagbe ya kefia be edada ha ejivi se nye ma yo de ma blo na mi be do ma hi amagbeto adoli ya obaluvo madina npe o madina ta de via do guna be na yo va lagbe ha le agbe no kekiama yo zunpe to odovlo yo ta le bo yo atros de ka ajo ka ba yo ma lagbe amo ke npe nya de kamaliu ka dada ha pa don tu ajoda ye na jode ne don wa today no wa de kamali ko ga wona wa o na kama ga le wa wo de che wa ga wo pe me gbe aba divi kaka ma po vi o eto ya toto emi toto ema ke grandma ma jibe ma akoba bia akobi afimia asiduro ande kafero yi kama self nko la wudo ma chito no yi ko wona afimia yegbo ma de bia ba kala wo gbo abe grandma makpo ba mano devi ma yi ba do te para makpo ba anyi devi ozan bo devi yo kana nyi anyo no bi osubo awu ntwi awo fine ma bia ba awo yi kana no blema mama yi kana no chichin gbona de to be for eyi ma de leko no now anye ema meke mazo de tibia tani meno Kristo make amode tigbo be ka manya nkola na ko do ko yin na Kristo okay tata imeno ka me fe jivio meno Kristo me ata nye problem da kemelo me ko konfre wo ira okay ma ko kalili ape deso afia ba ablama alonya fa de kono a emanyo chimanyo ne amafuti kpla gaka hu de kana wo le blama ma afi amana fa yenya ba ahokalili le Kristo me ita don ku e ba blama to glo ne ba gbugbogaji anya wona de ko le ba na wo
na nyeba fofo ko Kristo aji sa afiji ha eleba wonto abavi agbobodo ku aji enye wona grandma must enane eike adult college mon oyona te pare ba agaime oyona te pare na cho gengbona ba bayeme agaime kula bayeme de wona kawe o wona le fuma ike nana be duko awudo machito akpona vidiade yo akpe le blema onia ka popodo ma o gbobe dole le gbona okay na o be dole le gbona no keke medeji si yen be watu ati de kade fi watu de kade ji watu de kade nyi okay kemi ati oyo ati le ba ati je watu ati je ya de imenye nu ka obla de betiti na ya ka keme kpo be obla na de aklala me ko bla de ati e betiti na okay wa ko dare ati eji o wele fi tese gbe kemi o be o khemo na dolele bene dolele ne me gava ai no na eno agaime pele abaye me wow grandma kemi na nyebe o wona nem ni ma afia be dolele me gava na crown do kemi ko gbo be nye dovon re ma gava o khemo grandma ma afimia ajola afia nyamamla nyebe man no devi me masenya de bo be dolele de fa wo cholera amo anonu dem anon godo dem cover blaba chi makwa ba doma efo ya twichi tokuli ga ka efo ya lelechi de kare mako doku ebun kuma de ma bia ga popo ma me kura che no ke mi magale ga ka ba bia nya ba de dem ya ma chichi ado mi no na tepara jama wona konu ma de dukota de blaba manya konu ke mi de me Kristo to wona okay me ke to ko me le Kristo mo de ya we wone okay akpe grandma ena yese enyareka evema ike ekuremia pe egbere top ashonde de pe kon le miagbo le awudomachito ika na le miagbo elede miagbo le Palm Studios pe ya balaji no bi no to don kwa jibe ya subscribe I like I give a comment ka wonka na share na friends so but I have a look at what is going on let the waves of Palm Studios don kwa ji mana mon popo grandma Agnes Ayikwe ba apanya mamla wakonami akle apanya mamla na anu kpola okle efiao le abrochi le aposia grandma mon popo success asio ba wonya mamla na mi ne mia ajo azodengo ni yankeke la sinya ko nya be blema kono de obu nu ke mi na be gbegban sogbo ata ni anu wa nya amudide bla amunono de na mi problem akonu ko ve na mi wo na gbegban keke le de gbegban na de da na mu ti fafa na no dukoji na vovo na no dukon na mi abenyo no viodo no vone we na mi anyo no vio mi abenyo no viodo no dabubu na mi ajila to be ta na 4G anya keke la sin akpa ma ho gbedona mesusen na view ple amenya olegbe yo me dogba na vilo mo fete finya de si ade ke le ponya me dogba na we lo nya la fete le ponya me dogba na we me bia na me sese ni so no bia na amen na ma no bo vire na ya de la se ma ti na o vire amen akwe la sin akwa mi da akwe na mi ano madam Agnes Ayikwe ere efe eyata hava no dogba na ye we ya no bo vie bay ha ya gbo nya hiare na sego mabanyon ya tolila si maga hogere ya balaji ikami afonu re cho atedudun le awudo machito atadudu amanya na ne ko nyocho na wona konwo la unti kakaka fivaro mamliapa mi na de ground doba maga jo le ya balaji o ala bana show so le yikana kpo asrong lema asevivi lema achimatwe don't kwaji magbele de boba do not judge by appearance a rich heart may be in a poor coat taja baba ya aronkuna na majima adakpena nya DOP Mr. Gomez bakle nya makeup artist Finash Beauty Salon na nya mada ika adria manicure pedicure makeups alo nails bakle hairdressing na kana do tade Finash Beauty Salon be watan awon nem dama na letter pada adria apukana le kapojisi 0549 136025 inye kapojisi kenayo sego mabe Kwame Lex
the Mike Sexy, hey, producer, Elehwama Agba, and you come out Mike Solar Engineering, Mike Solar Tech Engineering. Now, Jibawa was Solar Tech products on our Kanafukana Mike, but that when at Royal Palm Gardens, a serene place, you can relax in the afternoon moments and evening sections. Remember, the name still remains Isa Mills Adeku. Stay tuned and enjoy the program to the fullest.